Ao migrena bosanuba, ao blo novio. Migrena satanaba, ao blo. Novio, migrena bosanuba, ao blo novio. Migrena satanaba, ao blo. Ao blo, ao blo, ao blo. Ao blo, ao blo, ao blo. Migrena bosanuba, ao blo novio. Migrena satanaba ao bloe. Ao jokato jojo nya 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 dalaya suragba. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dalaya suragba. Jokato jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba ao blo novio. Migrena satanaba ao bloe. Ao migrena bosanuba, ao blo novio. Migrena satanaba, ao blo, 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 migrena bosanuba, ao blo novio. Migrena satanaba, ao blo. Jokato, jojo, nya, 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 dalaya suraka. Jokato, jojo, nya, nya, nya. Ajato jojo nya 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 dalaya suraka jokato jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba ao blo novio. Migrena satanaba ao blo. Novio migrena bosanuba ao blo novio. Migrena satanaba ao blo. Ao migrena bosanuba ao blo novio. Migrena satanaba ao blo. Novio migrena bosanuba ao blo novio. Migrena satanaba ao blo. Kawo no beya na gala pa na so. Hello, on behalf of Siana, in collaboration with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to Siana 2026 convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that Siana 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Ewe family in purpose and pride. For decades, Siana has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Agbaja and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Ewe land. This is your moment. Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that Siana is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., we build Siana 2026. Join us to make history. Siana 2026. Honor the past, empower the future. Visit www.siana2026.org for more information. See you there. 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. Siana 2026 DMV will welcome you. Thank you.
Hello, on behalf of Sienna, in collaboration with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to Sienna 2026 Convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that Sienna 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Ewe family in purpose and pride. For decades, Sienna has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Agbacha and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Ewe land. This is your moment. Register early, volunteer your time and talent, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that Sienna is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., we build Sienna 2026. Join us to make history. Sienna 2026. Honor the past, empower the future. Visit www.sienna2026.org for more information. See you there. Sienna 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. Sienna 2026 DMV will welcome you. Thank you. ta gɔmesese ɖeka ma ko gblɔm wole na mi gake ne ama teƒe bubutɔ aɖewo alo tokɔ bubumetɔ aɖewo hã gagblɔnɛ le emɔ bubu ŋu hã woata kpe ɖe mía ŋu de ɖe dzeɖoƒa na mi ne míawo míasrɔ̃ ŋu le wo gbɔ. Azɔ míazɔ ɖe ŋgɔ ke dɔwɔnya si míagale ŋku ɖoe nye le avala megble do ŋgɔ yina le ɖeɖa gɔmesesea me de to tututu ta mi ko tsi kpe ɖe ŋu si geɖe mi le na tsi abe ne mi be míale tsia mizana dzalẽ mizana kutsawo hã li vovovo mizana kutsa mizana etsi vɔ ne mi tsi lem ne ɖeviwo kɔa si geɖe mizana gagba hã be woate ŋu anɔ anyi ɖe me hafi etsi le na edzi mize ɖeviwo elabe aflatsi ame tsitsiwo ƒe tsi le ƒe me dzena le dutoƒo nenema
Tamisa de viu be miako akọ de no tata ya ko akọ fia ka na mi ba mi lechia jigada afia ba mi ko mia echi jale pe ngu kata nko mia ko nchila kata klom chotagbo basede anyi ba me plus susu be edi ni ofifia pe ngu kata na de dale mia unti ba mia unti na ko na mia no de di no me azo mia galan ku de donya bubu hansi ka donya in ka mia lan ku renya plo zigada mi glo na ba mi plon voa na mi ba mi plonu ha elegbaja manya mi plona te ko vovovo mi plona mi akọ home mi plona mi akọ jodopo mi plona mi akọ ovuo anyi nokpe teƒe geɖe li mi kplɔna ke le nɔnɔmetata ma mi kpɔ dada ɖe wòdo awu gbemumu elé nane ɖe asi nyi wòlé ɖe asi woyɔna be exa hã eli vovovo ku ɖe afi yi ke mi dzi be miakplɔ la ŋu tsileƒe klɔxa hã li vovo mi zãna eya mi kɔ kplɔ dzodoƒe hã yi hã li vovo afi wònye eʋedukɔ eke hã bɔ Yeah. Yo, akpe Internet. da very marikuiji ababa ya glonya de. Yeah. Aba miapa polo ale mi poma ona mi nya hoho ba ya vala ji fudam vivi. Ta ba ugaga kama na mi vi. Ya kan mi pomia la no matata pomia la fianya. Apono ada ikal harashi. No mai ko jibe ya wala fi ma kwi kunya ba ya plonu nu nkai mianza afi ona ya na iji mianza na ha aklonu ta plonu za ha plonu za ha na plonu ple ha ayo katanya nya gbe ike mi atan wo chu wo na mare la fi mama mi atan obubu ha apono odi fiami mia de akplo mi ya fe mi ke mi atan kpo la fe to tututu ya o here gunami o el ha kplo nu tanya do wonya ike mi cho la fi enya kplo ma mi agazin le mo vuvuvu nu kaka fia ozam le fia enya nu kpokplo goma adedira akplo adedira kplo nu le dzadzinyenye goma mia akui adara fia ne mia yi vie mia va Yo, akpe da very yema da very blo be plonu alebe obe miafe nupola de ole afia alebe efo ns senyo kasafo lafia yikenye miafe nufiala ade odomatore ka ba ale miekpe na obe nwile egbo fuma lakuyone spana re lakuyonde bagbeme Dr. Dogbe kle to spana le egbo mma owo na nwide oko na owo na machine ore lake nyemenye lake oyone de bagbeme spana le egbo ta yenye amadekaike nwi miape engonlo jipo na mi afuma ta lebe kogebe mashama ila afuma ongongu onyuide afuma alebe efo wonder amagavi hale mia doma fi alebe ko ha enwo gomedem de vagbem ta englong de da fia afi efo sevia kudoda alo kudoda menyanam yom nyo kudoda
ebe miawo le dɔdzi mia le afia hafi le mia dome mekpɔ efo alo okay I am Flakes nyemenya ne nyɔnu alo ŋutsu ya be le mofufu kple mokɔklɔ ƒe akpadzi la nye hã mese ame aɖewo gblɔna be woakpala mɔ yema nyateƒe kpɔ ɖe ŋu kpala ŋkume alo kpala mɔ for those who don't understand what this person is saying is that there are other ways to say to describe washing of the face. So saying that ever Podeng is example. So for example, pala is a synonym for claw. Yes. Claw to wash the face. Nku is yeah, or fu, yeah, fu. Alo palamo. More is face. Nku is eyes. Yeah. So pala. So to wash, pala. To wash. Nku is so the eyes are nku. And then a mo is the entire visage or face like this. Okay, Mariku. Right, Doc, pala is more like rinsing. Yeah. Pala is, just you're rinsing your face. Yeah. And then the floor is it's detailing. Detail. Yeah. Right. Well, have with floor noir. I mean, right away, we were able to see that even had Zamnul Ola, many name Zamola is the same thing. Okay, right away in one home, Legidopia, Nizana, a slightly different style. Now, Okatia, Ochone. In a way, by Atawa, the JDP. Then the other one for the inside the room or the bathroom is also different. It's short. Ugly. And very hard. You never want to chilapa. And then when you come outside, you have the same thing like Ugly gakayo nyaba dowonya ko jibe ya fiata yena mai ma yo havuvu au gaka denko ne bai miezana na o maguta klato na manyo ala ba odama miezana chitra ha the like the fire. The fire afi Anatoly the share clumsy do afi abaya hantoli ya blo ha do loni ta howli vuvu na mieza hapa paji ani atanko gakayo nyamanya nunko womolo nya dowonya womoleta itemechi akbayaro yo mimira ma vie akbana miawezo emi yemi be konuna kajito miawezo mijo yo akpe miawezo obeta empress ahia blood doche ha ele America fia miapom ta eletiana mata akpe da empress the share dona de mianchi ta akpene akpene yezo kaka for the hard do I put on me by money no problem yeah me penu fiala o trabalho akpena mi ke mia zonde strange ke do nya ike mia gale do fie nya klo
klɔ. Ta ne mi be mi klɔ nana ihe edi ƒe dededa ƒe nya ko gblɔm mi le alo enumanyomanyo ɖe yi ke mehiã be wòanɔ enua ŋu dededa. Igblɔm mi le be klɔ. Ke zi geɖea mi klɔ miaƒe aɖuwo, miaƒe nume, mi klɔ miaƒe agbawo me kple nu vovovowo. Ne mi be mi klɔ nu ma abe ale wòdze le nɔnɔmetata ma, mi zãna numeklɔtsi yi ke mi gayɔna be brush. Ye mi kɔna tsike alo nane kɔna ɖe edzi heya ye nana ge be edia nado ɖa le miaƒe nume. Vɔ mi heya zãm fia elabe ŋku ʋuʋu va ka. Vɔ tsã nyawo mele mia tɔgbuiwo si ke wozãna o, ke mi gawɔnɛ le mɔ vovovowo nu. Ke le nɔnɔmetata vevelia me hã, mi kpɔ be woko dzalẽ kple etsi ekɔ da ɖe agba aɖe me afi ma hafi enua ŋutɔ klɔm le eme. Ta le enua kɔklɔ gome hã, yi hã mi zãna dzalẽ vovovowo kple etsi yi ke kpena ɖe mia ŋu be mi ɖena edia ɖa le enua ŋuti. Ke le kɔklɔm afia hã mi zãna kutsa. Vɔ kutsa hã eli vovovo. Fia vovovotɔwo eɖewo dodom fia heya mi zãna le mi zazãm fia nye heya. Bubu eɖewo hã gali. Wole abe suɖivi ƒe nɔnɔme kple bubuawo yi ke kpena ɖe mia ŋu be mi ɖana edi ɖa le agbawo me hafi ezãna le miaƒe nuɖuɖu me. Ke miagalé ŋku ɖe dɔwɔnya bubu si nye tutu. All season long. All I want to hear is click, click. All the way. All the drama. Right here. All the analysis. All right. You ready, partner? Yeah, let's go. Monday Night Football. Go. Touchdown. You want it all right here. You're all in. This holiday season, unwrap the gift of Estee Lauder. Bold lip colors and signature fragrances that make the ultimate first impression. And don't forget glowing skincare. Now, the only question is, to give or to keep? Joy Unwrapped from Estee Lauder. Shop our holiday blockbuster, 9 full-size favorites and more. At Macy's, the beauty destination. Tutu. Ne mi be tutu le afia, menye abe mianɔ detsi ƒom wòatutu ɖe anyigba alo wòakɔ ɖe anyigba ƒe enya gblɔm mi le o. Mi ƒom, mi tutu zãm le dzadzɛnyenye ƒe akpa dzi. Ta ne mi be tutu le afia, enu ƒom na mi ku ɖe ediɖeɖe le nane dzi. Zi geɖea, ne mi be miatutu nanea, mi zãna enututu nu abe eyawo tɔŋgbi ene alo mi kɔna tsi hã ɖe dzi akɔ lili ɖe enua dzi kple susu be edia nado ɖa le enua dzi. Ke mi tutuna enu vovovo. Mi tutuna miaƒe kplɔ̃wo dzi. Mi tutuna eŋuwo ŋu. Mi tutuna miaƒe nuɖugbawo hã me. Ne mi klo miaƒe nuɖugbawo vɔ mi gbugbɔna tutuna wo me kple susu be etsi meganɔ wo me hafi miakɔ da ɖe miaƒe agbakplɔkusi alo enuwo me. Azɔ ne mi le tsi ŋutɔ vɔ hã, mi gazãna papaŋu kɔ tutuna tsia katã le ŋutsi alo kple susu be miaƒe ŋutsi naƒu, etsia naƒu ɖe ŋutsi na mi kple bubuwo. Vɔ ame aɖewo yɔnɛ hã be tsileti, vɔ miawo mi yɔnɛ be papaŋu kple nɔviawo katã. Yi hã eŋututu ƒe nya ko gblɔm mi le. Ke le nɔnɔmetata yi ke egblɔ heya ɖɔ, mi kpɔ ŋutsu aɖe wòda atsi me. Tsã ŋlẽɖiwo ɖi fia be tsã mia tɔgbuiwɔ atsi yiwo kɔ tutuna aɖu ye atsia ka wozãna kɔ tutuna aɖu ŋuti hã, wona mi nya be atsike geɖe le eme
ita chato sasana fina kwara be adu duzu na o abe alemi konfia ine beto ta ozani ko edena edi le ndudu ku na mi du vo ha ndudu ku ado china adwa atumanami ni kwana atia ko klona aloko kuna okatanda bamya akamande America le miagbo o kamya azwa de ngo nya kpodo nya bubu sinye nya na mi banya zigada afonwo mi nyana le eya wo ma hamizana echi ajanle gagba kle chesi kle bubu mi koni ko nyana mi apa udodo mi apa afo kle bubu ba mi ade edi dalo mo alo na mi do wo mi jefifia de ma ha mi nyane kle chi kle janle mi nyane kle chi kle jan mi de ne chiama ausisi jana de ta jana ikpena de mi amba mi ade edi ada le mo alo fifia plus benami do wa ha mi ate wa vode me le era o katai ta haya asia hanye do nya bugwa de ke mi sana le goyama kam ya zo de ngwa na mi nya mi akọ nwovo zigada mi nyo mi akọ susu enye ba kokokwa edi ada gale nwoma alo enkuado gale nwoma ike ohia bo wo ku de nwoma afi mi adu de mi akọ nti ta mi sia na nwa iklo mi ve do nya iko yana be sia zigada mi kona nwa koda na de kaji akomulemu ali susu be magagel kala nwa siasama mi shana nwa susu be erena kwe na klende ejinami alo enwona eyana fode enwana mi na wafu alo na wawu enfio le emenami afini adode nti taima le no matata mami popon le afia konovia de le kagbo le enwo shamde ejinami damishana mi apa vo mi apa wu le mi apa takuvi le novio kata na mi zin yo fodi mi nyevo kwa mi siane alo mi shane kwa susube na kwina mi nwe hafi mi aga azan le egoyamo kene mi azon de ngo mi apo do na mi ba mi do na Nigeria zigada chani mizana njidomo ikemi kuna akade ba wana wo kojo nyako akodo nwaji pesusubo wajo na mi dui ha mi ano no tohi ademe yake esi onya fifi anku ha vata mi gaten le akato zamkan ima pomi le no matata me kabo mi va nkufufu to zam voile Lowe's knows the holidays begin in the kitchen, so save on GE appliances like ranges perfect for any cook and dishwashers that make quick work of cleaning up. For everything your kitchen needs to make family time well spent. Shop early Black Friday deals now at Lowe's. The all-new 2027 Kia Telluride. You can talk about capability, or you can just drag it right out onto the stage. Introducing the most capable Telluride we've ever built. Kia, movement that inspires. Alo do awuji ka li o li awuji alo lili awuji le goyama dayami woni ko suba awana jo alo wono no mo nyi ademe be nyatenwa ado le gobu ma ha enjidodo pe omozaza ya mizane ko suba watenwa wu enkuo kala wama do mahimi mission wa de kaji ngbagbe viare va gadem ndomete widem na tami jidoge esionye njidomo hojota enanage wa widem na mi hafimi adode mi apo nchi
akoye jia mialan kuda donya bubu hai kenya do le egoyama nti na mi ba do aba zigada na mi fon abajia zigada na mi fon le abajia mi kwa na gboba mi do mi apa ba alo mi gbugbo tro asile abaun mi za mi ko bajivo oko dadeji le nonomo tohia dem lo susu ba abaji na jo eyi wanya kpon ha na ma de gede mi aji ha wanya bo o ele achondodo tohia dem le goyama taima pon mi le nyape nonomo tata gbanto bi ko bo ko bajivo yi odo aba o nyapo le achondodo tohia dem afiko studio ko dade eji kanene mai yodo na abaima eto bune wodo awuji ya mikpo fayi na enya de la madesia ke ne de de mi akwa jedo panami siana tibe ya kwa mile minu son kude donya si ko mizana le jaje nyenye nya ogo mawuti akwa mi akwa yejia donya bubu simi agalan kudo le mi akwa nsoson ila menye ne alofo amado gbanabo yofo awu amado gbanabo onne awu kude abotukopa akpa ike mi olanfoncho le lanti kale amungenge alo anfofo goma zigada mi wone le nonomoto hiadem na mi nyawo avo alo mi apata kuviovo Mijina bo wonu nonomo nyi to hiadem alo wonu pokule na mi le lao kata ita mi kone anyi nwe alo mi afu afia dadi zigeda na mi nya mi afa ndodo alo mzaza yo tongia na mi ba kwe njido momali na mi aza alo jumali mi aza akonomi mi ado le egoyama ka o hande le ki o glone le gbowe na mianya le mi apa jedo pa akpami ayeji Aka enyade mokna nyade lia ke alobia biade lia kada mia ba mia aya vagaka miji yo akpe ka mi alan kude donya sinyo vu na mi ba vu le egoyama mi mu fon kude nyapa ejaji nyenye pakwaji kenye eda buvumti sigada na mi lechi de na mi lechi voa mi kwana ba mi apa dao alo mi apa tada awona basa awona nyama ike majena chomanya kwana de tanamio tamizana aida akovuda kwesuba wanya kpo alo wano jaje nyenye alo achondodo tohia de kamanya wowode tanami nyama ko miakono yimo tayema mi pokomle no matatama apono vigbanto ko aida ko miyona aida maba achida ema okole edavume kala no matata baveli ha nyo apono ha ihale apada vumle gumamu kamia yejia mi akpo mi alankude donya sinye flo alo nu la unti tanami ba o flo nana afia kpe ko ba o nana demda le nana unti naneli yo nana demda le unti wale egosiama mikoba amade geflon amade ha afa ahato mo flon na mi ba mi aflo gazigeda mizana ni yusi oyona ba gefloti. I have prepared a Thomas's breakfast for you to savor together. Thanks, Tom. Hey, are English muffins from England? Heavens no.
from the pantry. Are you from England? Nay, I am also from the pantry. Huzzah! A toast to breakfast. Go ahead, make your day with Samsung OLED S95F. With glare-free technology, even smarter with smart things. Ikamizana ko de na miape efu alo edasike ele miape ahatomo le bubuao nti ema komi lele no matata ma kamia ko ncho jigeda o flona o pege versus bedo naneke maga gedem ahe dolele kle mbubo finao yezigede ha miapa hatoma anyaba miafle la katai versus miaga je fifia wono afuma anobogban le noviao amado ha ozana jana asisida afuma versus be ekoplo ha wono bobwe nao ka nami ba lu ha amado de flotte fa amado yona lu ta obo oluge alo ofloge ikata gomesese ya alo onluta le bubuao ikata gomesese de ka kode mole dego nyako yeji pata mi ale nkude do nya sinya nglo alo fo nglo ya la fia mizam le jaji nyenye musosom kamanya na konu ngoti angu kwenya ilomilo alo akwachi akwama au zigada nami de miafa fo alo miafa agleme goja mizana dowonu ado abakoji ple eyi ple bubuao koda egbe odale miafa gologio alo miafa hohon besusube echimagaja anu afuma ikawe be na chide anami dolele abe asrado ple bubuo na o ta ima komi lele no mataka ma apoto ko eyi mazamole ko egba demdale eko hohon kafifia ha nkububu hava ta omoran vuvuvuli ozazamike webe elebobwe ha benemenye miame beto ha omoatenwa odomanami adegbe maodanami le miafe gologio ikemiachi asradon be maga gbenga domanami alo onami achi tepele kalo ode miafa agbedao ke adoi ha ngbegbe vibubo do ho chinade egbe maome no chide gba mo over gana de mi apo ndudu ha fapaji na mi down daddy ngbagba mo cho gba mo ko over gede mi apo jodo pe mi down de lodge ba mi adu over jede nwaji na mi iha ana mi dolele bubu ado ikewe awebe mi apo totole mi ape na mo ke mi ayeji do nya bubu ike mi aga po ha nye lo alo mi agbele zigeda na mi fo mi afa gbe ovo alo mi mulo mi afa gbe wa mi blan odi na mako ba mi fo alo mi mulo ovo bo bi to la ko ma na mi mulo enwa avo mi pona gbo ba mi sa ha gbelon le bubo ati afofu na mi jodege moi mi koga koba fugbede evrome alo tefe dike eteda ha chomiagbo besusube maga he tolele klemo vinami taima pomi le oplo nwafo onwlo nwa oplo ifia olu ikokonde gbelon me afia ba kokode tefe ikeje kamenye miafe gologui ko ke migbana ba ologbe anglo pajo gbana ba egbe amado gbana bo gbedudo alo olo nane koba fugbe ikata gomesese de kade ku demo le dego kamia yejia mi ala nkude do nya bubu sikenye pa
kpa alo ko ŋuti. Ne wobe kpa menye woakɔ ame ɖe dzime alo ada ame ɖe dzime ye nye kpa ya ƒe nyagblɔmi lo. Zi geɖea eƒe dukɔ ƒe akpa ɖewo gblɔna be wokpa eɖa. Ke le esia wɔwɔ me wozãna eɖakpanu woli vovovo. Gake abe ale yi ke mi kpɔe fia yina, woate ŋu azã egeƒlɔnu ya akɔ kpa ɖa hã alo nu yi ke wogayɔna be pasu akɔ kpa eɖa ɖa le eta ŋu. Yi katã nye dzadzenyenye ƒe nya ɖe gblɔm wole yawoe be míanɔ atsyɔ̃ɖoɖo tɔxɛ aɖe me, mana míanɔ basa ko anɔ yiyim o. Alo wogayɔnɛ be kota. Ne wobe ko ta alo kpa ɖa, yi katã enya ɖeka ko gblɔm wole. Vɔ tsã ŋuléɖewo gaɖi fia hã be nane nɔna anyi, woyɔna be yɔ. Wobe ŋugbagbe aɖe wònye, enɔna tame na amewo zi geɖe. Ta ɖe yɔ ma ta, wokpɔna gbɔ be hiã be yɔ nɔ dzadzenyenye me, yɔ ko ta alo yɔ kpa ɖa kple susu be magatsi ɖe tame ne yewo ana yewo dɔléle o. Zi geɖe ana ge mevovo kpɔ go. Ta ne wobe ƒlɔ, ne wobe lu kple kpa, enya mu katã hã enya ɖeka ko gblɔm wole gake eƒe dukɔ ƒe teƒe vovovoe woe wòdze abe ke enya vovovowo nye ene gake yi katã gɔmesese ɖeka ma yi ko ɖem wole ɖe go. Ke ne nya bubu aɖe li ame aɖe nya ku ɖe nu yiwo ke mi srɔ̃ fia ŋu, ame atewo ƒoƒui na mi ne míazɔ ɖe ŋgɔ. Unwrap the gift of Estee Lauder bold lip colors, signature fragrances, and glowing skincare to make the ultimate first impression. Joy Unwrapped from Estee Lauder at Macy's, the beauty destination. I'd do anything. Surprise! We got a dog. You did? Aw, new pet? You're gonna need all the things. Let's go to PetSmart. Come on. Watch your heads and tails. We've got literally anything you need, from the big things to the little things. And make life easier with AutoShip, so you never run out. So, are you a cat or a dog person? Cat person, dog person, hamster person, fish person. Anything for you. PetSmart, anything for pets. Obe amado hã wogblɔ enya aɖewo ɖe kpea dzi abe ale miekpɔ na efo senyo be ame aɖewo hã gblɔna be wofia ɖa ale be ema le nu ya te afi ma ne miekpɔe eŋlɔ ɖe afi ma hafi obe efo Wonder amegavi hã gblɔ be dɔkata nye ma amegbetɔa aƒe abe egblɔe va yi ɖe nu aɖewo miefia va yi ene hafi efo Ernest be ame aɖewo hã yɔnɛ be Gelohe meka ɖe edzi be eŋu ƒom tso nu ya wokɔ eluna ege Gelohe ta obe nu yiwo ke woŋlɔ ɖe afi ma fifia va yia wo katã ema le afi ma yo afi obe fo Wonder amegavi hã gblɔ nya ɖe ebe ame siwo wɔa fe ƒe nu menyoa Mawu gã hã nu translate that cleanliness is next to godliness, that ancient saying. Yo, akpe ke obe enya okuma. Yo, akpe ke mi ai eji. Yo, akpe. Enyo, akpe. Tamia pe nukpɔlawo kple nyaselawo nyɔntɔ mia ese enyawo tam merekumino tamebun tso mia
as have via the qua namia atro ava pi yo ke nye bona pi afa Pilkington, Xavier Bavado. Fogbenya zonlia, Maunye doa mafia, Yesuye doa mafia, Akaye doa mafia, Oh, Kaye, Yesuye doa mafia. Kakamila baba jeba sike koma yelo. Kaye, Yesuye doa mafia. Kakamila baba jeba sike koma yelo. Yesuye doa mafia. Okwenya zolia, Maunye doa mafia, Kachima mika, Kachima woklo, Oh, Kaye, Yesuye doa mafia. Kaye doa mafia, Maunye doa mafia, Seje doa mafia, Yesuye lo, Kalelele, Kaye, Yesuye doa mafia. Kakamila baba jebe asike kumaye. Kaye, Yesuye doa mafia. Kakamila baba jebe asike kumaye lo. Kaye, Yesuye doa mafia. Okwenya zolia, Maunye doa mafia, Yesuye doa mafia. Kalele, lelele, oh, Yesuye doa mafia. Onodio, oh, Pio, oh. Bakari yo amendo na yo mafo. Mendo yo mafo. Mendo so mege amendo. Mendo na yo mafo. Mendo yo mafo. Oh, mendo amendo. Mendo yo mafo. Mendo so mege amendo bebe. Amendo. Mendo na yo mafo la. Mendo so yo mafo. Oh, amendo. Manya wo nu say. Manya wo no yo. Manya wo ti kopo yo amendo. Manya wo nu say. Manya la ta nu say yo. Manya wo no ka je yo. Yesue mo ape. O kan ji na boy. Ayawe je bube amendo. Ape na ma we. Yesue mo ape. Ape amendo. Ape na ma we. Ape na we amendo. Yesue akapu. Drinking warm water before bed balances blood sugar levels and reverses type. This holiday, Verizon's got the craziest deal ever. iPhone 17, iPad, and Apple Watch. All on them. No getting it if you're naughty. Get iPhone 17, iPad, and Apple Watch all for $0. No trade-in needed.
Okay, me raison. Akpa na me. Ikata manuveve. Yeah, That you feel like she maneuver song. Obie biadiaro dara modia za. Kaka me no yim sang bushes. Hello dog. Me no yinsa oba yema neglo alabe akpena amashama efo Jonas Salon be mi ola doji nusi na wokle jila magla akpo jila magla akpo alabe done doji alabe da Empress Bia la Fia. Miape Nufiala, the Oba Miawe, Miao Biamoleta, Miaclea. But the me do forward. Dodo kwa ele magbabona. Okay. Kaka nya tambo fi correct. Kaka mia ovoko. Mia koba ba ken kurogana na je. Danami. Mia koba ron ku floji ha. Flo alopa. Yeah, abo marakumijo. Galemi go ha ho tamijo. Primata papa musosho menyo fo na mi bo fo ma elegbaja itami dede amadede mama tami ko da kokpede ngbe gomesesa na de to na mi tami fo na da alo gwa na bo fo da amado ho ga gba na bo to da to eda alo amado ga gba na bo di da zigada donya yo ke komilafia ewu fonku de nyonwu chikun elabe nyo zigada nyonwu epo nada nyonwu eto nada ikata jaji nyanya panyare kugbomule minyana nyonwu opo da opo kweda gbonye enana uno na achon dodo alo jeje menyu ade mo onya pona la okata yi ta fa nono metata do ma komi de amakata de da koko na mi ga ide ngogba ha no matata yo ka kule do ha ho ga da koko alo da toto ko no ma do dem Nyaba no fiala obe made Davi Empress Doche ga obe alo blada kama de leke blada ha iha goma sesema kwele iha si amado mo blada alo to eda amado sana to taikata nyare kama kubwa la pere yo ka mi ko mi afa nsoso vangu fele gba ko nsoso ma mi so nku de jaje nyenye po do nya do nti mi ko ale ka jaje nyenye monono nana me mi no la me semele la kata yi o nana mi glanga de achika lo konji yiwo enana ha mi no mi ma bu mi apa gbo alo mi pa fule dolele nya o mo o ta na bia de la madesia kude ni commission launtia amanabia ka azo afmia ko bia miga do ta flash akede mia ya mo ko trotro wana uk bi ejile go mejeja anti
we kamia ho mi aija ho bia Yo, akpe na mi nyawe yodo. Mother biabiam Davi notifafa alo for notifafa delight. Ebe mie glona ha be water. Okay. Obe engpomcho ada won the water. Okay. Tired of glona. Maraku ke nyabu badele miape nukola ple miape nyasala nufiala be biadele nyashia. Kana biadele ya maraku mi dede kwaji afuma alabe na wakpo na wadong alo nemye nanali kemye kobe oyone le mobubu nha I obe nemya dede na yo akpo na yo pongchong ta ape. Marakum yakom leta fuma obe for Jonah Salom. Angona na de eta fuma. Yeah, obe oblada le akoko magbe akpe zigede ha enye aglomola ede no foda voa. Lowe's knows the holidays begin in the kitchen, so save on GE appliances like ranges perfect for any cook and dishwashers that make quick work of cleaning up. For everything your kitchen needs to make family time well spent. Shop early Black Friday deals now at Lowe's. Oko eka alo daleng tohiado koleni okoni okuna oku gake eda hofonto ha oga gbona ba wo ble ela ba edaleta nami okuna ne okopede le ofofome ta ofofo a ele eba bla le haumofome le ofofo eda nto ofofo a oblami ma afino privo ha oga kona na ne leni ba wa kote ofofo tan kata ihe anyama akpere onya ochokpi mata eda owo nto ha ele ha vovo Akpe enyo. Bekaka. Yo, maraku enyabu boragale amara shia. Nyapa nukola plenya salam. Yo, ke akpena okay abema ko made engona na pifulai makwera be Obo blana taha. Efo senyo gaba oblana taha. Da bloga ni na. Da bloga ojino. Do agloda alota. Aota. Aban non ablata. Ablata gake mi da pomiele. Da pomiele. Ebe akora para guda vita. le uri ufoncho jaje nyenya ma ha etaba akpe nemi ufonku de jaje ha etababla atenwa no me labe sigede na nyonwu le judo ko no mu dama ukota ku alo ya ta na avo kule nwa ko bleta oblata plus Efo senyo etae nebe yanglo aloda. Debia mele. Baga wedi ula. Elafma agbo tise. Early. I'm just adding up. Adding up, please. All of Maracuji, Obaka Yakamakodara Fumaku, Hamale. So,
for a lot David Nutiva for the light, but Jajinye ha na amagbeto poma eya ta akpenami de numere da ota ebe here na so it's needed akpe all the writers. Yeah, for Senor Gabe Medio Maglo Tada Babla Tada blah blah. Okay. I love F1 that Amagavi have Miateng Ayo Jaji Nyenye be Amedopi Bo Pokponha. Yeah. A synonym for Jaji Nyenye Alo Hygiene. Yo, apeke ne biabiare ke alo enyame de dare ke magalio ke apena miape nu fialao ple miape wonaji polao kata da nami da vero for saros apena mi ple for senyo ike ele afuma mi o mafi mi da kona mi apa no kola kata yo ka komi for Jonas Utifafa Delight da Empress ble for Wonder Amagavi ble I am flat PHLAKS ble amabubu yokata okpomiga ka omongo na nakera fiota mi pomio akwana be mi dore mianchi achai ke maraku anyadele miachia mi apanu fiala okle mi apa wona jikola ye mi apanu nala yo This holiday season, unwrap the gift of Estee Lauder. Bold lip colors and signature fragrances that make the ultimate first impression. And don't forget glowing skincare. Now, the only question is, to give or to keep? Joy Unwrapped from Estee Lauder. Shop our holiday blockbuster, 9 full-size favorites and more. At Macy's, the beauty destination. Twas a monthish before the holidays, the best time of year, and PetSmart was brimming with holiday cheer. With toys and treats and essentials like food, every pet got into a holiday mood. PetSmart, anything for pets. Yeah, hafi mia jua Dr. Dogbe kle mufiala yo kata le benusron kle sukuvio kata obe yo azamon kokoto hea akoda akpene Dr. Avogbedo de pe unanata be mawu na yire eyo ga aji pe egakpomo de ejini akpe kem mizamo nkpokpo ya ha de akpe na miape Siana TV nukpolo kple nyasela kata be o wo de ka kple miafia ya ogblon ko yi o va se miape mfiafia akpe na kata kemi ga ogbam ha be ko shrai ke gbona ha wono mia do me be mia we no anyu akpe kaka yo ya wele doji akpe na mi mia wele doji yo ke yema ke ne nyabubare ke magalio alo nyabubare le amareshia akpe kotania yo ke akpe na mi kata abale mienya na mi ape wona wa miejena goma afira akpe African Jazz Panorama Evana DJ Lawrence Mawenyega Alabe Nemicho Fuma Nieva Dona de Mamedagbe Ndima Health and Wellness by Miss Dell
Alabecho Fuma me Siena Central. Ike F4 Steve, Pleda Empress, Owana. So Afuma ke miedo de Dunenyo Bobobo. Ike nye Ewana, Ike le Miakle Top Radio, Top Media, Ghana Doma. Alabe da Empress, da authentic mama ewana kama feature fuma ke eva dore mi agbo ikenye strong hugbe ikemie wona da amao yala fia da nami da vero fosaros ple mi ape franceto ikenye da enyo nyare ple mi ape Nufialao, Ike Dr. Dogbe, Nufialaga, Afia, Alemiko, Miapa Nufialao, Catala Fia, Miapo, the over ye, the whole, Alabed, the whole Miadoma, Lafia, Alabed, Koshidagba, Ke, Mievado, them, Afric culture, Ike, Da, Larry, Ba, Ewana. Awana le bamagwe tamiafe wonao katanya nasiana media ta nem subscribe alo manglonko nasiana media mareku na ayi YouTube alabe na anglo nko la fuma alabe ke nemie wonao ma ke atanpomi ehia yi alo atansemi ta mi chimo kokoko ya ekoda pena mashama be mi dore mianchi akien yo Akpe ke yema nyaga adogo. Nyaga adogo. Like and share. Like and share. Subscribe. Subscribe. Yeah, Akpe. Mi ajo. Mi mi aji janya ha de kana mi afumi ajo. La do mo cho jajenya nyoti. Ta Enyo, jaje no enyo, eda no lele oda, ena la mesia me. Enyo, jaje no enyo, eda no lele oda, ena la mesia me. Akpenawi. Yo, Hajiji do vivi nami afialo. Hello. Yeah. Then you pesa ke wane ma. Hela be mi asra. Yo. Akpe. Yema miado. Yo miado. Mina mi asra wa gba. Yema. Mi agadogo. Fiala. Yela magbara shina mini cho agba maza. Yo. Pare boba review mi da suku mi agba la. Anya baby yema ta. Ya mi asrova gba asasien alabe. Tade mi asura ke mi tem bana mi afia ga fia ta anyo ba mi agba from ye mi strong ko ide jiji kwa ha le suku da dama ta Miawala Doji, Akpena Dr. Dogbe play department abe yeah. That's wrong. Yo. Akpena melo. Yo. Nyagadogo. When you want to feel clean and soft, try new Dial Healthy Hydration Body Wash with skin-friendly ingredients. It deeply cleans and hydrates in one shower for confidence to get closer. Dial up your clean. Oh, mi blena bosanuba, au plunovio. Mi blena satanaba, au ovio, mi blena bosanuba, au plunovio.
Hello, on behalf of Sienna, in collaboration with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to Sienna 2026 Convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that Sienna 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Ewe family in purpose and pride. For decades, Sienna has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Agbaja and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Ewe land. This is your moment. Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that Sienna is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., we build Sienna 2026. Join us to make history. Sienna 2026. Honor the past. Empower the future. Visit www.sienna2026.org for more information. See you there. Sienna 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. Sienna 2026 DMV will welcome you. Thank you. Ago. Yes. All years, United Volta Association of New York, UVA, cordially invites you to its one-of-a-kind and end-of-a-year and fundraising event. Under the theme Celebrating Student Excellency. Date Saturday, December 13th. Venue Eastwood Manor, 3371 East Chester Road in Bronx, New York 10469. Time 8 p.m. to 2 a.m. Remember, cocktail hours start from 8 to 9 p.m. sharp. Tickets are only going for $80 for adults and $20 under 13 years old each. To reserve tickets, please call any of the organizers on the flyer. Come and let's dance the night away and raise funds to support our student excellency. We have raffle tickets on sale at $10 each. First prize, air fryer. Second prize, juice blender. Third prize, consolation, and a few other mystery prizes. This will be a night of forever memories. See you there. Ao migrena bosanuba ao blu novio migrena satanaba ao blu novio migrena bosanuba ao blu novio
Migrena Satana ba ao bloe. Ao blow, ao blow, ao blow, ao blow, ao blow, ao blow, Migrena Bosanuba, ao blow novio. Migrena Satana ba ao blow, Ao Jokato, Jojo Nyanya, Dalaya Suragba, Jokato, Jojo Nyanya. Jokato, Jojo Nyanya, Dalaya Suragba, Jokato, Jojo Nyanya. Ao Migrena Bosanuba, ao blow novio. Migrena Satana ba ao blow. Ao Migrena Bosanuba, ao blow novio. Migrena Satana ba ao blow. Ao blow, ao blow, ao blow. Ao blow, ao blow, ao blow. Migrena Bosanuba, ao blow novio. Migrena Satana ba ao blow. Jokato, Jojo Nyanya, Dalaya Suragba, Jokato, Jojo Nyanya. Ajato, Jojo Nyanya, Dalaya Suragba, Jokato, Jojo Nyanya. Ao Migrena Bosanuba, ao blow novio. Migrena Satana ba ao blow. Novio Migrena Bosanuba, ao blow novio. Migrena Satana ba ao blow. Ao Migrena Bosanuba, ao blow novio. Migrena Satana.